Komisi benta ban pensilor ba pen kiau ya kedan kisamla pule ha kajing nanjing start akitan nang kendong kumta kumba julia manaus nam ha kajing kesha jong MLA katany ba HM Syang Pliang ka seng mau sundam constituency welfare organization chilong kabadai ka kinhon kinong syang jakatany mau sundam barok away minta kasi baal ka alpoi terek jilio kalapin bena pajba ha kilar pathai kubor bana kaliang ka seng kan pelong ya kajing sam kusnam ya khenna ki ba wan chakmat ha ka exam SSLC but HSSLC jong katany mau sundam kiba yo ya ka 60% shaneng ba diki ba hado master degree ya ka nega jing ai kusnam lapin bena ba ansa pha jing tep ikisamla pule ka tarek anala dei ka por kila dei ban pinpoi ya ki mark sheet ba certificate ke epic bat kiwe ki jing dan kam kin pinpoi hapo ka khatsan tarek unai tung ha ka office rilum offset printing house ka badan ha umsasun da ka bla pha jing tep to president ba section cmd par secretary ba barrister kentiar haringkat kit khot ka ne ka seng kani ka seng kat kumbalai tu do present ya kabla sam kusnam kaplas dang na do usnam aja kanyo andre hakini ki asnam jong usnam aja apho ba aja apwe kham yo ban ai kusnam na ka daw jong ka khlam ko bet kat khandai komta menta kenti kla yo byang kalat ber ka kabu ban beteng byang ya ka jing sam kusnam pi baro midon lang hune naka seng jong ka Mawson Ram constituency welfare organization shillong deng ni jongang de kum presiden yang kena kasen dia gitu lah nih Pak Baris sekretari Pak Darwin di Khot Bang Isiar Komandesha Pak Ibu itu lah nih ki Khot ini juga kasen jong kinong Mawson Ram konstitusi ki basa hamne Pak Shillong kita tah nih nama kita ki Khot ini ki shimla barwan nama kita ki daw bomla pia kita ngi wan ban pentip shapi ba kasen jong ini ketika kasen ko bang ila sen madu sina majak niyo Jika tu sedang berjakat nyiau ngila sedang bersama awat ya kibapas bah kamu 20% sejauh. Nadu kelas custom lepas persen ni HSLC degree master degree terter. Dia ngila perteng ini sama awat kejungi hadu sedang ajak kendai. Dia hendak nomor kawan ni COVID arja arpel ber arja kue ikimlah asyuk pelong matu kupur kesulkar ke kebu kecil perking bagi melong pelong jilang pedba. Tekumtah tu puan le kerpat iki samla pule ba kimde ban sngi e ngimla ban pelong bajing sama wat ha to puan nomor ba kadon to kajing khamdam tekumtah mentau senam ba sarkar ka syak biang ka along lalut biang ting sukumen ba pedip syafi ba mentau senam in pelong biang ek ne kajing sama wat bengkat kajing kersan lang MLA jongi ba HM Champiang kumbai la kersan ngi du basdang hak puan ba in pelong MLA ro DMI ba kersan ba adu menta pelong MLA ro iklam i yang ni sukumen ai buram hoknya i MLA jungi ba HM Champiang di idon lah ne tangkil khot ni ko benah ne ya ki jing batai benya namun ta samla pule ban submit ini kot ki bapas jong tau senam arajar arpa te mentangi i bang yo tang result jong ka HSLC bat HSLC andre ki degree baki master degree ai ki patmi tengin dan kod application buat ngin up hadu benami result load kena bangin yo ban sam hak juga puat ya ka result untuk ngi kerpat baro ki samla kule ki basa hangne ha sor shalom berkunjuru ki basa ha shalom ba kin ki bahing sem ki badan ha shalom ki pentip lang yang ilata ki notice ki notice dungi shaman ki shalom ha Mawson Ram konstitusi begitu ki bamsham iro kini pentip lang para lok kanang ba kin nom leno ya kene ka awat kabangin sa samangi di hak juga poro nak lain juga kum presiden bertemu juga ni ka Mawson Ram constituency welfare organization Shillong di penpau ke jing sengungu bat katno na tidak dak jing dokumen di nomor pengilio ban sabyang ke ka award di kum juru ni poro ke jing susi habang ila yang nget ke ka senjungi andre hatu poro berang nget ka covid presiden ba terlam bat ngi iba arjun katrai i ikhat nang ne no seperti ham dan jing stom ini lain ni kasengru imsem nadu jikerman atau kopor andre ngila ia pembaik biang belum yang biang bagi layo mai biang kikam bat ni sukmen ba ila biang kikam bat ni paru ke jing kubor senulam cek bayi sem lembaga ni press ni kita ba ni torkat bagi ngasem jung arjun iba arjun dewe ngelam jungi ibla mat entiru bani dalam bat ni bersama kena award ini ngis kamba berjunu dan lang bangiru dari dangkit bokir yang ini barok kikam berkunjuru bagi nang layat ceprang bancakri ya ki nomor serap kumsi bahasa Shillong dingis kamba
lembaga jing sam award ngin ra ngin ai borom ya ki samla pule walang ngim ya kendo dari kale kelong ban ngin pentiu ya ka pule putih dak bang ngin penslur ya ki samla pule bertujuru ngin jet kawai ke school ka kelong ba baro ki school kin ai ya ka percentage joki shangi kena bang yo ban sam award nam taki school lepas apa nak ko sendang kursi kan bang yo ya kena ka harin ka kut kena santarik di gidang sna ya ki certificate baro bat ya katarik bansam kena award ingin sapun syakito ki samla pule ki blapha ni bakon nomor ya tarik 4 bu nomor buat 4 yo ak result jo ki degree buat master degree ro ingin sa pentip di pi baro andala iyo ya ka result baro ingin sa pentip di blapha ya ki bakon bat ya jaka ingin pelong hane shlong hi di ya ki tarik bat ya jaka ro pentip bat andala ade kapor bat ni kapor te kumjuro ni pa ni haro itu ki samla ki bimsam nakot saka 100% ro bakim dai bandu jikerman anda kidang lebah aku ipat senam bekat pakai itu pada pentre ro ya ka matrik ni ki pentre ro ya ka kelas 12 ne ki ro ki jipule baki dang lebah kenang batin yo ya kena ka award ka bangi ju sam man laos na ni kong er ni penpau ke je sengumu ya ka seng di bora poi Kamtam ye meli berun boram dolong ibai no kersan berapa ta seng jongi lembaga ni Kamosram Constituency Welfare Organisation Shillong te kini ki Shillong ki penbana nak kalian jongi ku keseng nam ta kitu ki sama puli ki bawan Sheikh Ahmad ha ka jing puli ki chuki lembaga exam bla pendap ye ki bla yo garzol ke jongi beliau kai uso jong bijing trace tong jong ki tikini kilong bijing penbana Kamosram Constituency Welfare Organisation Shillong dan sami ka award ki sama puli jong Kamosram Constituency bar away bahap po kathang jong Kamosram Constituency kini ke kunhun kan kunthop lang ki basyong ki basa po shilong ba Shillong bat kumjuro ki basyong basa ha ki shnong batha bahap po kathang jong Kamosram Constituency Daga jingkar samang jung MLA Kamosram Constituency ba HM Syangpiang kapentip ban pelong biang ni jing sam kusnam cheki sama kuli papas paham atau usnam aja apa kata kalong ya ki bayo nrupo persen kamat percentage shaneng nadu ki papas ki matric shaneng jong ki secondary school living certificate SSLC ba HSLC degree nadu ki master degree ro kunjur kumta na kalian kaseng galkarpat ya baro ki samna puli kiba la pendap iki exam jongki bagi point no iki kot ki don kam kiba kala ban pen point lambagi zero kum ka mark sheet ka certificate ka dur passport size ka way ka epic jongki kimi dan ni jongki pa bat kumjuro ika number phone ya ka bangila ban phone personal nam ta jongki la karpa ban poi ki kot ki jinon kam jongki paro hapo jong ka khasan tarik jong Julai benai Julai araja po ar ha kani ko office ka bangila pani bangila mention hang ne po rilum offset printing house kabadan ha so son hajan jong office DI Shillong school Shillong Kumajuli manawsnam kani ka jingsam award ikisam na puli kadaya baro ki basyong basa haslong bat ki bapuli ki school hapo isnong bat hapo jong Kamosram Constituency baro way nam ta ki bat kani ka way kalong ka jing pentem nam ta gitu ki bapasi ki degree kaseng kan ap hadu ba penmi hadu ba andalan ni ka result ka jongki bat on sam kusnam kerpang ru ya ka way ka school ka bapas ha ki kena jong ka SSLC ke exam jong ki lamba jong usnam arja arwa kumban chupen kan mau kani ka jing sam kusnam lasdang nadu usnam arja arpu arjar khanyo kumba i president na pentem terter hendrai kini ki asnam arja arpo bat arja arwei kaseng ka klemyo ban sam ni ke kusnam namar ku magitep na kadaw ka chupen thut no jong ka jingwan jong ka kran COVID-19 bat menta kaseng kan sambyang ika award tangi gitu ki bapa lembab jong nu snam